mun sang sang atanga INP Mizo channel clear tu te in zain Sipai kan bu ka cheu dam taka in lo omhlom kan bei sei Myanmar lam chanchin kan ngai thau le anga nizan lama kan update man lo lama tangin kan tran le anga kan news update hi atop thlangin min lo clear sak le theu don nia kan ko lam point thuan chua ve le ta min dat le mun danga PDF 10 terrorist an ni na ata mi puilama pakai te chu cheng noi som nga pek tur thu an chuang khan kan ko PDF te pon thuan chua ve ta a Sipai an thuam fam kim ne na mi puilama pakai te chu lom taka an lo don son tur thu soin lom man po cheng noi som nga pek an ni tur thuan soi boka mun hima an om du na mun nge ya an om theinan ma kan lak sakang an ti bok tin PDF kan ko lam hian an malak na chi rang rang hi mi puilam him na tur an ngai tu awangin an mani pual hi chuan an chua ngai meu lova tuna tang chuan chua ve zel atulta ni an hriat awangin an malak na chanchin ti chua zel an tum ti an soi bok kan puan fawang khan tun lai hian kan ko lam hi an buai viu maya kong pui dunga om te chu Sipai hlawin an tlan cheloma heti chung hian venglal tha thu hriat tur om le bokani kan ko township huam chung lechi khochak zo ka an venglal uwin sui chu okas ni somni le pali ni zan khan tu ti hriat lo ral thuam keng polin an ka pa hliam na tak tuarin kalimeu damdoi in pan pui ngalani thuan soi he an venglal hi terrorist Sipai te ne na in kopin khomi te an tire thei hle nia soi ania heiwanga hetiang hi tok ta ni in an soi ani nimin tu khan loi ko township kung sut le chiao chi kho in kara karen ni army le KNDF tangkop tele terrorist Sipai te anin ka pa tar kar chan vevel anin ka pa ni heta hian terrorist lammi pasari an thia som chuang in hliam an tuar ni in an soi okas ni somni le pathum po khan terrorist Sipai te chu yan ta ya khwa lutin khomi te in le lo an lo suwa samna sa hle to ani tun na hian loi ko khopui khochak lama thuang thumin terrorist Sipai te hian ma an la me kani sakain region chong u lam bo ruak okas ni somni le pali nimin tlai khan sakain region chong u township pa to chong le khwa terrorist Sipai te an luta khomi pani an man khochung an lu ton tir lama hian ku vador oma chuta ku vazuar tu ku naga an ti chu u suimat an ti chu hriat zong ani le ni lo an zota ani chuan a hriat lo thuwa chan vele Sipai te chuan an man tangal mai ni in an soi te chuan ma indra phiwi u mi pa PDF zinga telve nia an ngai an mu lo wangin a aya ma indra phiwi chu an man ngal bok Sipai te chuan to chong le khochung an dapa in pakhata tangin sumfai cheng noi som panga an la phota in dang pakhata tangin cheng noi som ni le panga an la le boka sum an lak sak mai ba ka bike pathum an la bok ni in an soi renguna police in papakhat an volum okas ni som ni le pali ni zandar som khan kumin mong an ti chu rengun khopui khayan town sipa police station mazo na atla na wangin police nan lo mana an vorhepa an soi salum ni in an soi kumin mong hi panung thei ve tak mutri ho tu ni in a hnuaya thok tu te hlo semina wa kuala chutia awa kual na lama khayan venga anu atlo ngala anu te in an in pui kan ti mayang chu chuta tanga a ho ko nga khayan police station hi atan tlang anga ya niang a hel thei mai theina a chulam chu kan hre chiang lova chu police ten an lo manani mita hmutu ten an soidan chuan bike atlan hi police te hian an ka pa ti chuan an mana an vohlumani bermai ati nu puinau pai mek le fanu akalsan tidima police pathum an kaplum voin chomadar som pakhat vel khan chin state marlam tidim khopuya Myanmar Economic Bank ka police duty mi pathum chu tu ti hriat lovin an kapa akap tu te hian bike kan chuanga an tlan bo ngal nia soyani police pathum an om huna an thi ngal nia soyani a tu te pol thil ti nge ti po chiang takin an hre thei ri lo hetianga bank lama thok security an tha ta ka wangin nge moni don ni
voin chun khan ka le mewa tangin falam lama po helicopter chowa falam lama bank po an khar ngal rum ni in an soya thu hla chiang takero kan soi thei mai lo deu KNU Brigade 5 thu chua voin okas ni somni le panga chun khan KNU Brigade 5 chuan nimin pia okas ni somni le pathum le nimin okas ni somni le pali ni chunga an chet vel dan thu chua an siama an soidan chuan terrorist sipai te le an lamtang BGF 10 KNU thu nei na huam chunga an lu fo awangin he ni chung hian indo na voisom panga an nei mana terrorist sipai mi som pakhatan thia pakua in hliaman turani anti heng ni chunga anin do na hian KNLA lama tangin thi le hliam turan omlova mase chu khude khomi papakhat chuan terrorist lamin boman kam arab fu palhlo maya hliam na takaturani antibok okas ni somni le pahnia tang khan terrorist sipai te chu BGF ne na tang dun zelin tan luin le tong tin lui in fin na tu muwe ta anti lama kalin KNU Brigade 5 omna lam an pan zela chu wang inkap ta chu nia soi ania ten tukin lama po khan Brigade 5 te bukhor na depu nu lama po jet fighter an zuan tir na sa hle ni in saluin press chona soi bok karen lam hi andoi big lo hle ni karen ni ram ti mai tur kaya state le southern sian state lama phe khong lama hian police CDM lama pakai ta hi zani chuang zet anom to ni in karen ni PDF lam chuan an soya karen ni state consultative council KSCC anti karen ni nampum huapa andin rorel khol chuan karen ni national defense force KNDF alodin to a chumi nuwa tuna hian heng kan soita police engemaw zat mangin karen ni state police din atum mek nia soi anile a chutianga adin fel thei nu chuan mipui ven him na lam na thok tu force le state police force anei tina ni dona karen ni state sarkar din thei thoi don ni in mithiam te chuan an soi hlomani hetianga chanchin kan ngai chan mek lain voin okas ni somni le panga chohnulam khan an chanchin update a omle ngal mai boka KSCC noya police zathum le somni mangin karen ni police department chu fel takin voin khan an din ti thu thang a om ngalani hetianga boruak eng takan nei chome ka wangin terrorist lampo hian an beingor hle ati theya voin chommalama po khan ko correct lama an terrorist sipai omte vapui bom turin chiain seichi lama tangin sipai motor som panga khatinan thok chuak le nia soyani lolam buna lo bom dar sarvek tu lo in ruat vese aman hlaveu mai theyani tamu ral tlan te tan NUG in tran puina pe kan hriat angin tamu lam buai zia kha soinon lovila voina tamu PDF laminan soidan chuan terrorist sipai andawa wanga civil mi ral tlan engemaw sa te tran puinan NUG noya youth and children department lam chuan cheng noi soman pe ni alom om khop mai Thantlang khopuya terrorist le CDF anin kap voin tlai lamdar nga chhovela tang khan chin state Thantlang khopui chunga CDF te le sipai terrorist te anin kap le ta a sipai lam hian ral thuam lian an mang mai zel boxia voin chonulama an chanchin kan hriat thei nung bera chuan no pangkum so mi chu sipai terrorist ten an kap hlum ni in an soya civil mi hliam tur engemaw zat an om to nin an soi bok chanchin kim chang ngai chan me kania kanom na mun thewa tang khan kan tong trai pui hlom don nia nimin pia lama tang khan Thantlang le ha kha inkar anin kap na satoa nimin lampo khan Thantlang khopuya hian sipayan lut na sale hle ni in an soi bok KIA chuan inbiak remna nei adu thu chua siamta karkalta zirtop ni khan NUG defense minister Ujimon khachuan sipai council nen hi chuan engti kong zong ma in inbiak remna om theilovang ti in RFA in an zo na alo chang to a inbiak remna chu soilo D-Day puan hun ngai tu turin man la mek zo kania nimin khan national unity government NUG chuan sipai council te dawle turin ruah man na siam meka mun rang rangadin mipui veng him tu pol
PDF te chu athei angaral thuam pe kan tum thu NUG Sarkar Defense Minister Uye Mon chuan asoi to boka NUG Sarkar Ministry of Defense chu ethnic nam sipai tenen tangrualin thunei na pong lak tu Sipai Council chu aruala be dan tur an ruah man chome kani D-Day chungchang po hi soitam lo turin PDF lam chuan Defense Minister an ngen hiala nakina thil ti har satu ni tir lo turin an nge na chuti rolin interview vela po zo chi lo le chan chi lo te po chang lo ngam turin an ngen boka D-Day ti hi soivak to lo vila tuna hian D-Day ti kan awring awangin noilama thokte omati har sa a khuakhir an ni pha D-Day chu tran ani huna chia soyatha chutianga atakram thleng thei tak tur po in NUG how to ten min puiro se ti in PDF lam chuan an nge na ni hetianga tang ho tura boru kan siam chho mek laya Myanmar nam sipai rang ten pa ber ena an en nam sipai pol rang point an chuan em le anin nga na ber KIA Central Committee chuan indo na omlo zongin Inbiakna political dialogue mga rambuay na hi chinfeldan kong zonan du thu an soita thut maya heihian nam sipai pol dang tepo abara khaile ngei na rin khovel pumatlang khrileng COVID-19 hi Myanmar ma po ahlur maya hetiang boruak noya indo na kalpui zel hi hlok na pakhat ma omlo chu ayen politics thila buai na hi Inbiakna mga chinfeldan kong zona tha anga chutiang chuan ma kan la an ti tamai ani thokhat lai khan KIA sipai te chanchin ngaihnawm tak ne na an chandan ro pui tak kan soin kan ngai khana sa hle to a chumi nu rei vak lova an state chunga covid omve ti thu kan threle a COVID-19 an buai pui na sa a tin mun then khata fur tuilian an tur boka an state mi puite an har sain an re thei hle poni mai thei hetianga thuan chhuat tamai hi tlawm zo ka antang ru tamayem ti po ril ruwa alo lang lo thei lovani mase sipai council nen hian an ma ni nam sipai pol nen chuwa Inbiakero rampum huapin thil thaberani an ring lo ve nge ya kachin wave lamin an kom na chuan general nobu chuan ti hian KIA thu chhuwa chungchang asoi fia non le a political dialogue kan neyang kan ti hian an mani terrorist sipai te le keini KIO inkara chau kan soyang ti na nilovin soi ho tu tur zongin kan soi ho fekang ti na ni ati engpo ni se an din mun thlir chuan thil tul tak ani ve nge yanga chuti lain nam sipai dang te hian an du angem ti te po ngai tu anga yanga terrorist sipai lam hi anin lulin phang ti hlo omani hi NUG in text la katum veta a hlo tlingangem sipai council dictatorship pai thak tumna an malak na alo chak zual zel theinan tuna tanga reilo tia text la kani tur thu NUG noya project financial and investment minister utin 29 chuan nimin okas ni somni le palia online press conference an nei na kha da soya utin 29 chuan sarkar pakhata din chuan text hi om nge turani thu soin hei hi terrorist council pai thak na tura malak na alo chak zual thei beih sayati ani thu asoya mi puilam phurrit lo tur ang pera ruah man na kalpuyani tur thua soi boka engen anang sipai council lam text reng kha chu tu man chhun lo tur ti khani bur maya text chu soi lo a khon tu te pon da tha mia du mai zel khania hei hi sipai council an huat wang chu thur han ni se anram chung economy a chiat emawang nginani ati thei bokanga iwenin tram ma chon mai tur din muna ding anga asoi laya text lo buai pui te hi ala malu tuk dewem ti chu politician tam takte zo nani ming tar lan lo pakhat chuan hetianga NUG in text asoi hi mi puin an chunga rin na an nga atlak niam pha thei ti in angai dan lo soya hei hi mi tam tak ngai dan po ni mai theiani Myanmar mi pui te hi text chung tur khopin kan din munala thalo kan ram buai le covid thrileng nen ala malu tuk chu ai chuan tran pui na pe theya piang in pek tur ti zong in kalpui se a hlo tling zok nge yang ati bokani utin 29 chuan text hi small contractors and supplier systema kalpuyani tur thu soin mi puin text an chhun za tur hi
NUG in a rel lovanga nanei tu supplier ten an rel zo kang atibok kan soitak ang khat mi puinol puiril ruwa tax hian monala chang lo hrim ni na langa NUG hi antong pu advance dewem miril ruan ti hnual zok mayangem ti te chu hunin a hrilanga clear tu te pon in ngai dan kha comment lama ron tho khom clear ula athang chumale ole tun tumata na Myanmar news kan update thei chu khati zong kha nile phot mai sela kan news ti chu ang ning lova atop thlengamin lo clear sathina wangin inza chunga lom thu kan soye